Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki nariritie wega wa gukiria kithomo uge buria aritite kirima mburaja gukungwira kithomo ndene skuru ya sekondari ya Nguruki bakiaria MCS baraba kuthingatene na mubunge ujo ni borite akari kugwata mbaru kithomo kenda gukuria ntere una mwarimu munene wa skuru no rite thirikari gwikira skuru ijicia kwana kenda guchiukiria Martin Mugambi na kurikithia Nini gia chukuria gutinda ya Nguruki wandia mwembekere gicigo mbunge kia Mara munthi kuratinda Nyambura achia gukenera na gucokia nkatho kumania na mpumi mbega cia cukuru enu kiri kigerio gia kinthiguru kia mwanka muthiru. Nguruki auga tukeumiria tutaendelea twaumira utwa 3.5 tugitagia na taimpa ukogwariria riu turagwete 5.704 Kiatho nigeku kirauga atongoria ndo bari ogoma MCA Kathumba MCA wa Mwembe Jones Kinegeni na nkinya atongoria bangi bagwatanirite na cukuru enu kenda gukungwira ogundona nani une ngwete kidogo onto ana babonde ndona 20 gentu ndigiriujo ndene kiapa kia Mwembe na mheshimiwa nena kwate yuaki tena nyinge muno ontona kieni nderia ona bono boibire no bainaga na bangi ontumonde makendaga unanipigia si onto tena namba yakwa peaceful form jia ontumagirwe na nkoya ndo negira to kene kiora muno kena mugitekera nini kiaria kagita kumwarimu munene wa cukuru enu twegitonga ugite macukuru cia sekondari cia gutinda ni batiri kuongerwa mbeca cia thirikari no ntumathina mao no kama kuimba na kuongereka kagita gwa kagita banko ya thirikari yetu na njira ya muthemba yongere ni capitation undu ajali bate kwenda gwe tugeo kajali cukuru cia D igatuka report bugangai Buga thirikari yetu itonyereria au yongele capitation nikenda tudurega itonyeleo itunentele lunch nikenda jiari na bopeumiria kururu bagurira mwana uniform na bamunenkela gasairo tiri na ogoro aliasapa nikenda omba wira Mubunge Kareke Mbiuki akori mugenu agitio kiri kiatho aranenkanira wira ne kiri macukuru ndeni agicigo mbunge kia Mara kumagwatira na njira mwanya cia gikithomo na nkinya kimiaka gutigira ikurutha bwega na ire bantu wega kogu as leaders tumesikia petition yenu ni tontu mantuma physical infrastructure ile gwapo ni CDF na county government kejerega tutendereria na ndi yako kuhakikisha kintu kionda gikwendeka na Nguruki ndi secondary school tutahakikisha tumefanya nundu nabi tuko tuleti ndau ni mtu nenda kuonwa kwa ng'ombe ukitwira na mundu mange yatukano ni kumeria osa blokezo to nenkanagira ngilima kana mana kenda bure ajaribu mbako ithiania mwana ule kumuge na mwana ule anindi ule na mahitaji manene hiyo ndio tunapatia pesa. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.